Sikubele lesomwele kwi-channel igama kupastor uningi sila kudokotela ke Manyelo mara start ePitoli sikhona khona sila sibetheke la umbonise enye izinto lezi abayisenza abalapha bendabuko uma ukuthi mhlawumbe kunento elahlekile niyasolana nodwa noma ke nize emhlahlweni bayisebenza bathi umbonise kakhulu umbonise lo ihlahla semvelo lesi esikwazi ukuthi sijike selawo osuke mangabuza ukuthi ubani uManyelo sizwe yale masimbuza ukuthi ubani pastor ngisiza ngapha yabo so izinto ezitholakala khona la chemist lakhe lezi ombonise dokotela kuyinto ozisibe nawe namhlanje ngifuna sibheke la ukubethela yabo ukubethela njengamanje abantu abaningi mhlawumbe bayafisa ukuthi beqinise imizi yabo bayafisa mhlawumbe ukubethela imizi yabo ukuthi kungadlaleli nje imoya emibi yabona ingabi lula ukuthi imoya emibi ingene noma ngabi lula ukuthi abathakathi babagahle yabona so izinto ezinjalo uyazenza kuyadidira pastor kuyadidira ne ke tshwana le hore motho o tshwanetse hore ya agamotse a tshwara motse wa gagwe ofuna awubiyele umuzi kufanele aqinise phila njalo so uma uyobethela dokotela yini edingakalayo kuloya muntu loyo is there anything that the person need to prepare or to have or uwe nje uzana isikhwama sakho ufike ubethele yena fanele prepare imali yobhadala phela ngicela next kuye angifuni ukudla wakhe angifuni idrink yakhe mina ngiyafika ngiyabethela nje ngiyabuya yebo so into ebalekile la ukuthi ngifuna ukwazi ukuthi ubona ngani umuntu uma sebethele ukuthi hayi ngempela ubethele zona ngoba phela nami ushuthi ngani nesikhwama ufike ukuthi hayi ngiyabethela ngigubhe ngihambe so is there any sign umuntu angabona ngathi hayi sekubetheliwe sibona ngamathambo mase simcheka lapha phansi mase simcheka sizomtshela ukuthi umuzi wakho awukho right umuzi wakho right siyakhona utshela lokho ra khona ubutsa or umuzi wakho olukile umuzi wakho walokho so sengishuthi mina njengami wena uzobethela kimi so mina ngibona ngani ukuthi sekubetheliwe ngizobona ngamaphupho dreams ebusuku perhaps or there gonna be some signs engibona ukuthi hayi sekubetheliwe is there anything except that we have to throw ama bones and say okay wena uzobona ngithi ukuthi usikime uze ebantwini abafana nami sho ukuthi mhlambe awulali mhlambe unemsindo phezulu mhlambe unezinto esikhalayo ebusuku then mase sibethele nawe uzobona ukuthi hayi manje ngiyalala ikati mhlambe uyithola ifile wayibona izinto ebezenzeka before bese ayisenzeka if maybe kade uhlushwa amakati ikhala eminyango uhlushwa izinto sihamba phezulu kwamathayela lezi zinto ngeke zisenzeka if maybe kade ungalala ebusuku amaphupha amabi then sewuzolala manje yebo okay so uma ubethele mhlawumbe umuntu ulungisana ubhadalwa ngani ngenkomo o bakunikeza imali ucash because abanye bathi hayi mina ngikhokhela ngenkomo o ngikhokha ngembuzi so wena how much do you charge for ukuthi umuntu umbethelele mina ukubethela umuzi yenza i6500 then uya ngokuthi ukuphi indawo mhlambe masi crosser iprovince sizokhuluma ngendaba yepetrol on top of that transporter akuna problem okay so uma uzobethela niqale nikhiphe kuqala lezinto kuqala lezinto ezimbi bese ngikhalifaka isikhonkwane masifika thena kunanto esifanele sikhiphe ku thina siyabethela like sethu sizobulala izinto esirong la bakhona abanye basenze abudokotela beza nezinto bathi unezinto esihambayo lapha bagubhe bakhiphe lento babuya nayo nawe awugibhulutho ufaka izinto zakho into zakho zibulale lezi zinto lezi ukuthi sibulale lezi zinto because now manje is almost like it's an act when you come so keep mhluphe into phansi or keep ibhodlela uthi hayi kanti mhluphe lifike nawe yabo wena ufika ugubhe izinto zakho ufaka into zakho whatever khona izofa badani no injalo bakwethu kubalekile ukuthi ungawumuntu ungabethela umuzi wakho
iselokishini uhlala edolobheni bethela ngoba isikhathi esiningi ungenze kuyovakasha ngakini ubuye usubuya nemithi emibi kanti uma ubethelile ekhaya uzothi ungena ekhaya isale ngaphandle angidokotela ayingeni futhi noma thoba kutetisa imithi emibi wrong but uma ungena ekhaya ngothi lapho kunele izinto lezi la pastor ubethelwe la bakhona abanye bathi bayazama khona la angitshela imanga ukhona omunye mama uyafika lapha athengisa imithi uthengisa umuthi omunye bathi ihlonya ngathi mina ihlonya angithengi ngiyayigubha wathi baba Manyelo anginene imali ye transport noma unganginika i60 rand ilungile ngathatha 100 rand bese ngiyamnikela but la hlezi khona akahlaliseki ukathi uyalonywa nje yabo mina ngicabanga ukuthi mhlawumbe uphethwe chama ufuna uyi-toilet masiki malapho ushiya lezi zinto esincane yakithi nina amajekete besimluma ngoba nouze nazo lapha so samluma nano uthena ngeke angene lapha yena angangeni nawo mawungenile so sho ukuthi uclean mawungabanga clean ngeke ungene la ngoba nasibethele la injalo ke ngaza ukuthi bethelani ke imizi bethelani ke emakhayeni wherever la uhlala khona ke yenza sho ukuthi kubethelile wenza ukuthi noma ngathiwa ke kukhona umuntu oza nemithi emibi lemithi ayingeni noma ngathiwa ke wena mhlawumbe sebakutetisa imithi emibi lapha mawungena ekhaya kwakho ungena uba clean siyabonga kakhulu ngenza ukuthi nambo ke ikadokotela ikhona lapho nikwazi nimthinte nisalungisa ke imali sokuthi ke nize nizobethela uNkulunkulu enibusise.